A i u Pičnu, u malom istarskom gradiću, oživjeli su po 10. put neobični likovi iz narodnih priča, legendi i mitova. Štrige, štriguni, čarobnjaci i vještice zauzeli su grad kojim će vladati čitav vikend. Užite, izvolite, dobro večer. Na ulazu pred gradskim vratima vila. Društvo joj prave vilenjaci, čarobnjaci i neobični svirači. Iz narodnih priča i legendi preselili su se na ulice i trgove. One malo starije oduševljavaju, dok su mlađi, nakon što su prebrodili strah, u njima pronašli zanimljive prijatelje. Nismo znali sve legende, stvarno je lijepo, prvi put smo tu i stvarno oduševljeni smo. Sreo sam neke vještice, ove krvnike, sreo sam i neka čudna stvorenja za koja ne znam što je to. A svi su oni zavladali gradićem legendi Pičnom u Istri. 3 će se dana ovdje loviti vještice, gatati, coprati i čarati. Ja skupljam dječicu i pretvaram ih u prave patuljke vilenjake. Štrige i štriguni, vilenjaci pa i orač Dragonja napokon se mogu i osobno upoznati. Bez straha popričati s njima, ali i ponešto naučiti o povijesti Istre. Ja sam dio orač Dragonja, tu me ljudi znaju jer sam ja zaslužan na sve rijeke ovdje. Tako to legenda kaže, a Istra takvim pričama obiluje. Sve su te legende i mitove ujedinili i uz predstave, predavanja i radionice pokazali svima. Po 10. godinu zaredom na Legendfestu, susretu neobičnih bića. Imamo dobrih, zlih, puno je borba, oni se stalno nešto bore na raskrižima dvaju puteva. To su zapravo ljudi koji su danju ko svi mi, ali iza ponoći dobiju te svoje moći. Koje inače mi ne vidimo, osim ova 3 dana u godini kad preuzmu Pičan.